rezeki kamu tolong kembali nakon narati uy kami tolong kembali nakon narati Minang bebas terungge. Dia kau jadi pemicu dengan jadi biar kau begitu nanti putih dia kau jadi pemicu dengan jadi biar kau begitu nanti Non lecturer mana nang parang duduk pada. Itu ila tehek nang sedih. Halo Sep. Udah